Čau vsi, 100 let tle, danes igram Brawl Stars po dolgem času in tudi igram igrico po dolgem času. Tako da danes bom probal te dobiti, to je glavna tema. Tako da ja, kar gremo v video, upam, da bo super. Upam pa tudi, da ne bo štika. Gledam. O ne. Evo dobro, Karel, dobro. Sta bilo blizu. Okej, ne vem, kaj štikam tak. Najbrž mu da zasličiti, da se štika. To bo res, da se štika. Wi-Fi. Hvala. O ne, sedim zvodim. Upam, da ne bo tudi ne zameni video, ker te štika. Kar nekaj delam, kar pač nekaj. Tako da bom mogel jeti na mobilne. Ono smo malo preglasano, ne? Mogoče nam celo uspe. Ok, smo par, tako da nam delo dobro kaže. Ali pa tudi ne. Bum, pešta, bum. To je bilo pa blizu. Možda pa ničine. Gorman. Ok, mislim, da smo zmagali. To je bilo blizu, ampak nam je uspelo. Evo, in zdaj bi mogli še eno rundo zmagati. Zakaj sem se odločil, da ne bom več igral, ker pač izgubljam trofije. No, to je fajna mapa. Igraš 1v1. Jaz sem torej špica in moram to skoristiti. Evo. Spar power, bom malo šparil. In gol! Evo, nam je uspelo. Zelo dobro smo izšpilali in tudi bi rekel, da je to naša zadnja igra, meni je bila dobra mapa. Tako da, ne, res smo imeli. Ok. Tako da pa nič, to je bilo to za današnji video. Upam, da ste uživali. Če ste si like in subscribe, prosim, gremo do 70 lajkov. Tako da za 70 lajkov vi odločite, kaj bomo snimali. Ajde. Ja, kmalu bo ready dan, to nedeljo. Adijo.